Selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhurta, buhi sisihan namin na siyam sugot nerion. Marhitirigapan sigano pari bata. Asepe mahita jaluhita, atanin bata nagabirikapan sigano pari bata. Bani penolong sagoton pasadito utama tonggo hita. Puji-pujian terima kasih tong isombah kunur nami bamu Bapa. Bani ganup diar layakmu. Menurut ipatalarham ibagas parguluhan nami maritihon ni panramot ilmu bani daging pakonton di nami. Posibu ini silayak-layakmu pasu-pasu pardagingon sonagi partonduyon. Adup icalohan nami bagas kuluh nami sigano pari. Bani panorang sogoton Bapa ibagas nasihol ipukahkan nami lahuan nami sigano pari. Perlu patotap ham ura pikiran nami marhiti hatamu. Si barang ahapit tongon siluk pakun nami sa ganjang nyarion meronjolan bani hatamuin maha nami tongtong ibagas Kristus Yesus Tuhan nami celam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rigapan sigano pari batas sadarion Senin tanggal 4 Februari tahun 2022 aima tersurat bani buku Jeremia Bindu 30 sada ayat 10 walu nama katahon sunon. Hubugi do Efraim tangis-tangis. Iajar ham doau songon anak lombu na soonggahona ajar doau iajar ham. Paubaham ma uhurhu. Asis haut mubah. Ay hamdo Jahoba na bataku. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sasitong ni namin ganup na masa ibagas parguluhan taon, lang perlu tarsonggot kita, bahkan lang perlu sukun-sukun uhurta, pasal tujuan ni haganupan na masa ibagas parguluhan taon, anggo yahapkon jana ihapor saya uhurta do, hajong-jonganta ilobe-lobe nine bata. Artinya ay sanggah isadari jana ihapor saya hurta bahasa hajong-jonganta ilobe-lobe ni bata ibahin ne bata do hita gabe anak hinaholongan ni hurni marhitehon ni gadup na masa ay adong do tetap ni hurbata bahasa marhitehon ni gadup na masa ay tujuan ni ne bata ay ma tujuan na madear laho membubai guluh taon ase pataridahkon karosuh ni ne bata marhitehon ni ganup parkulmiton ta sigano pari. Masih sonai, Bapak nang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pardete hita. Umbani tahun 2020 sada janah das kubani bulan Februari minggu napa 2 on. Tori kita. Itong-atongan ni parguluhan ta sonaha pandemi COVID-19 siya na mandora perguluhan ta lang pita itong-atongan ni lokasita atape atahonon malobe itong-atongan ni masyarakat ta Indonesia tumang tapi bani sabta nohonno tapi pardete hitam sonahado sikapta sonahado perguluhan ta jana sonahado hapor sayonta atape pakkapor sayonta dopak naibata. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sanggah masa masitaron na bagal. Ya lami atape idupakon bangsa Israel bani panorang ijia sanggah panorang guluh ni Nabi Jeremia. Ididah bangsa aido. Bahasa sitaronon nedopakon sidea. Aima hite ni nebata laho mengajar bangsain. Natotu mase bangsa Israel iajar nebata halani sada bapa atape orang tua pasti do iajar do anak hina holongan ni hurni lang mungkin orang tua iajar anak ni halak nalegan totu tujuan ni bapa lahu mengajar nyombah ni aima ase nyombah ni parguluhan ni atur banjei janah lambin roh torsani. Natotu sonai mahita mangida parguluhanta itong-atongan ni pandemi COVID-19 siyaon
ulang rahita iago atap ahape pikiranta. Masih sonai isebutkan nami Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pardiati hita hatani ne bata. Nagaberi gapan bata bani panorang sogoton. Ihatahon ne bata. Hubogi do Efraim tangis-tangis. Artini ai maningon pakkedo hita. Ibotoh jana ibogi ne batado. Aha nagabe tangista bani panorang sogoton. Natotu anggo ibo ginay batado tangista bani panorang sogot nerion totu pataridahkon sonahan e bata sari dopak kita. Nahalanya aima humbani ne bata sonahi ta ibagas perguluhan taon isobut iajar ham doau songon anak lombu na soongga hona ajar doau iajar ham on marespon ni atape boy sobuton ta holsoh atape nahinol soh kon ni bangsa Israel bani panorang Ijia sanggah mandok pakon sitaronon sedia natarbuang sedia ibabel bahasa iajar ne batado bangsain songon mengajar anak lombu na soongga hona ajar. Nah totu maningon sonondo sikapta artini ai on masikap toruh ni hurta ilobe-lobe ni nebata. Jadi teruh ni hurta ai ipataridah kon hitama marhitehon ni parguluhanta siganup ari lambin iha porluhon hitama parsoranta na jenges pakon nebata. Halanyai Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon boydo idah kita marhitehon ni pandemi COVID-10 siaon lamin ro orot ni dohita hubay ni bata atap lang pardete hita namar ibadah bani kebaktian minggu namar ibadah i rumah atape boy sebuton tak namar ibadah secara pribadi itu tongah ni pandemi COVID-10 siaon Bapa inang adong do perubahan sanggah lape adong COVID do kosi adong COVID janah bani panorang sonari lambin roh naik ni halak na terpapar COVID nah lambin roh bueni dohita roh hubani nebata lambin roh bagas ni do pakalongita humbani nebata lambin roh bagas ni do panandayonta bani hidup ni hurni nebata na totu anggo lambin roh bagas ni do panandayonta bani hidup ni hurni nebata boy maididah kita ibagas perguluhan taon bahasa pandemi on ay mahite ni nebata lahu mandisiplin kon hita totu anggo naibatado naman disiplin kon hita marhite kon ni pandemi on lambin taridah matongon keteraturanta ya lambin taridah matongon hapok kutonta lambin taridah matongon ringgas ni hurta por ini pemisal ni sobuton tama beribadah kita pardete hita matong ibadah ta ibagas gereja atau pemarhitihon ni daring lambin semangat dohita lambin meringkas nyuhur dohita atau lambin muru dohita anggo lambin marsemangat atau lambin meringkas nyuhur dohita berarti ididah kita dotongon anak ni nebata dohita na sedang idisiplin hon nebata marhitihon ni namason jadi lang alergi hita bani namasa lang alergi hita bani persoalan lang alergi hita bani hasusahan lang alergi hita bani parutolon ni pak kon hita bani panorang on tapi justru marhitihon ni parutolon marhitihon ni namasa marhitihon ni kopit on lambin ibotoh kita matongon bahasa nerusukon ni nebata humbata aima asil lambin banje lambin atur lambin torsa jana lambin diardo tongon parguluhanta atape ase lambin taridah matongon hamu bahon ni hurta ai ilobe-lobe ni nebata sonai age ilobe-lobe ni hasomanta jolma ibagas naman dala ni guluh tasigano pari ando harma amen martonggo mahita. Terima kasih mai sombah kon nami bamu Bapa bani hatamu na pondokin nadop
ipadas kam tungah-tungah nami marhiti cuak-cuak. Ajari hama nami tong-tong Bapa. Hasil lambin martingir ni hur mariteo ni gaduk namasa. Bahasa langadong sada pinamasa ibagas parugulukan nami on. Nalang ibagas botohmu. Hasil terlebih itong-atongan ni pandemi COVID. Nalambin meningkat bani piga-piga ari parpudion. Ajari hama nami tong-tong homa Bapa. Mangidahin. Umbani mata ni hapor sayon nami. Ase lambin ro orot ni hanami hubamu. Jana ase ibagas galuk parguluhan nami pe. Lambin didah kanami. Bahasa nama diar do. Buah nama diar do. Nerusuh kon ham. Isaksihon hanami. Ibagas parguluhan nami si ganupari. Marite korenak muton Yesus Kristus nami. Calon manami rapakon tonggo nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nebata Bapa. Apa persoran ni tondui na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bubat taganupan Bapa inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat hari kasih sayang mabata bani panorang suboton. Janah songon mangahapkon kasih sayang atape holong na humbani na bata sunai mahumani hita mandalani guluh ta si ganupari ibagas holong na sempurna na humbani na bata. Shalom.